Yeah, good morning, Fatalo Fatu, Leiataua nei tula. Yeah, Fatalo Fatu i paanga fo i ale Port Kalame. Fatalo Fatu fo I mau alofa, mai nei Jerusalema, po tono Israel, si o tātou atu no pele o Samoa, I ona tupu mo na e. Yeah, Fatalo Fatu fo I au auna Leiatua, so se tafa la laingi la tō lo no manu. Ia wase manu ia si o tātou atu no. Fatalo Fatu fo I o ainga. O mai masani la tofu lo tap tap wai ia matatalo mai ia wala wala lo Faiva au taba whana o Samoa ile nei foi tu lang ia malole so fo manuia malole tawata I lo fionga ia fia Ia, fo ma mo lo so fa wa tai no le Sabot tau Valley ma mai fai ai a insidi atu ia le volume ina ia ma fai ona la ngona le atu. O te lo le nai au masalopo ia se vaenga fo le lo tau fa le tonu I nei I le mātou masini. Ai le a whaino, le a lava o te loa le whalongolongo ma maua mai le mamalu o le tātou o tanu. Se tātou e asiasi walanga le lewa na whai au tau talanoanga fo I ma uso a whasa lau te lenga te tia manis. Le afuafuanga o le taimi na e whai malanga tuai wa leo wa tā ua sa tau tua I le tātou malo e ala o se li malu o le malo o le ala le taimi na e malanga e se mai ai ma Samoa ma maua lea vano e anga I atu le nupa ia mga lue ai. ia whaftaila wa mole siri le atau ia o le olanga atoa la vai o Samoa ia sa whanau foi mo teri sa vai tu puae ia au nanga foi mal tau tua ia sa amata me lava si o tātou atu ia whawaula ia le uporu ia sa matou no foi vai moso ia o ina lava sa apena ona awa ia tua ia awa onga ia ma whaso solo tau kolisi maurunga sangata Iosef ia mai alea ia o saulula ia lea ma vea au ma leo leo ia temi foi na sa leo leo siok tama Pneumonia. ia e pela o pa no vole nga mo lo fi so leo leo e o mai malo o fatas ia o ina lale sa ia le fa mamiang leo do taimi sa o tu wai Samoa ai fa waula o na ngai nai East Timor tau sanga e lua afi e sa matu malanga I marsunga ia pali ino le scenario ia ma le fionga fa ia asi Blake Club that time ia sa o mawaku ia tama matu pe o la fionga ia ngalu bau ia tamana sa ia tu tamina ia o nala sa amata mel o nanga fa solo me ala ia tu fu e Samoa ia e mo ia ala fu le me tau leo leo ai pesa aviala na te pataula I po te polumana I le melo security as a bodyguard and then with a close protection Nani. ia na fa solo me ala ia le fa solo me Europa fa solo me Papelonia ia pole no fanga fo ta o Iraq le ne waiting ia ai pe fa tumtumunga lava ia le o fia o mai ne ai pa ia ta John vala tali la le tu se ta sio miti whatever I sa mon mau fo te o ma futa mi so ta ma o te fio o mai lava nei Jerusalem ia le la tali la le talo ia mal fi na vo se ia ni fa mon ia ia ma o mai lava nei Jerusalem o lo fa mau tu el te nei Ua lale umi nei ma le fia tau sanga talo na ngalue manofo ina. Iai la ia se fala puputonga tau a lele te le po se tangata o lo o pui pui o lo na saunga le mu po se security firm o le tanga lue. ia tu sona tu holo Samoa ma avele ma una nga fa wa ila lo le fa malo le malo o fatasi po United Nations ia la ngalue ngalava na sa tu mai lava sa Europa fa wa ia parikari I lo ia te tele fa masino fo le sa faia fo ia fa I ungo tau o le te me the Balkans War I Serbia Bosnia Croatia ia pela inale sa ma wala no fe I solo I motangata nei ia mo mai lava le Iraq I te mila nei o ma ko team to ono I mato o lo mato ai le ampasa le malo fatasi o lo ngalu tu no o Jerusalem ia fe lava lai ke malanga ia tai le o malo fatasi ia mato te o fatasi la o le au nanga na lo fai te mina I tono Jerusalem Talo fai. Wow to manatu nei I le telo tau sanga o mawai.
le ngata sa o mafuta le le I loutu a o veo se te tai leo ia le fionga ia pestata malangi a ngā ono Jack Schmidt ai o se tangata sa muli tai ia te au mo uso I le ta'alonga o le fusu ma le lakapi mai le mawhai o na misi lau tama ia masalo pa o le ase batua o lau sunga sa iai le dawa I tau Ia, o te mantua lava vai taimila le maufa e maftanga matoina, ia mai se lava le whaangatama le whaipele. Ia, o mātou fui e misi se vela ka pia le misi ne whaipele I tōna whale, te tau lava na iai tūranga o mawhapia. Ia, tēnā whala inga leo tātou lau Schmidt e luawa nga e le fusu e tauna e leo. Ia, pēo tūlanga there's like a traditional family fo le e whaawa waifu. Ia le whala te tau mana tua lava taimila le tātou fui maftanga I o lai titi lava sa tele lava no wasu vai ia a faifu soanga I falo sainga ia e whaatonu au to ino kia rue e mai solo fule ia e ko ke fusu ala mo le o Hawaii mo le inga ia la ke te kamia ia o lai titi talo pesta wai pale le sua foi tonu le tatu no umale ai le vale tu malo le ai le ata o te mina ia o ke longa lo wa lau ia le ulai le ele la tau fo ia generation ia te mine o Lopez tata malangi a show anti vele o ana ia al te mine ia wa le wa fa swafa uli pito ma tu tina I sa pali ia ngal mana ia so fala na lo tau avel te mine ia o fo fanga ia mal au nanga mal va ma maule o ti tau tua po le fo ma maule ia te mine ia su e fam blama ma titula tu Samoa na fainta o inale awala nala mai manui alo mau temi nei awala mai Samoa te tau lava lanto e whaafoi sia una ia titilo iai pe fea po las finga lo le tua e whaamuta inga tau tua ia tau ano tue fo I Samoa malo fa tau tele langa o tele I whaalongo lava I le tele o autou whaatala doanga fo I maniso la usu whaasalau au lea la o ta sangai o te fifi foi la ina ia whai loa I le atunu. Trying to establish your background, ai mai se foi ia o le ne e te malanga mai ai lea ua whaafonga I le atunu ma le so tanga la lea. Ma le avea ai o se leo whaavao ma lo. Close protection bodyguard I le ampasa o le ma lo au whaatasi tonu o le aipa ia. O le li whaola Yesu Kiriso le mena soifu mai ai Jerusalema. O lona wingala, e matua onga tele. It is a dangerous job that you do every day. Ia, ai mase foi o le teimile nei, o le taua leo wa ngā pāi nei. Ua lango ai isa wa elu. Ile malo tele o Amerika. Se isa noa ile tuainga environment ma le si manga leo wa e ai teimile nei lau fionga leo li ingal mulmana. Pastai mule fasili ia e tele lava tulanga uma o lo itau tele foi ni vaenga e fai ai decision making vele lo fai unga fai foi le ono tulanga fa penei ia peita iane ono le o tapen penanga o trainings ia le ngata fa tino ia fa ma fa ia pe pito sili la wale tule fa le nganga the spiritual side ia wa peo o vai temina ie ta u fa samu foi le o aso leanga, po tau leanga I lo ele, tau tai mata palpala. Lela wo o tai mu fai ngā mea. Ia pelau ila lela mai e lo lalo le malama ia tu fatasi mo train. Ia mal fatu tua. Ia wa pole ale le lei ma ngā solo le lei o mea Ia pe o aso ai e tilo fui le one day will be in that situation. Ia lela wa leo mato fia ngai ne maltaua. Ia lona lua Leiataua e lo se taua mua le wo whianga iai au iai lawa au nanga I lalo malo fatas. Pero ta ua sa au tau mai fo ina Europa. Pasolo mai o Iraq. Ia mai si lava vaenga e masi o mai lava nele ai pa ia. E foi sem pe sola mai le si taua. Ai sa ua fito ai mo le si taua. O inela le taua le mato ina Israel. E pe le ngata le faltino foi le pomu Yo au penga whaongain. But also it's like a fulfilling of prophecies. It's a spiritual war, it's a holy war. Pelau ila le wa aviang elo inkalesi. Onga ele ngata vui le lo se Samoa.
au se cristiano, po ngafo fo lele pi e te tupu mai mei au e lo mam la mai la fio ngale tu. Pe lau le whaatau no e pe lau ngale pi wala ngata tau e fole te i le se fefe. E le fo e ase me tau pupo le fo le ono le hoa tailo. O te le me wo te tupu le nga tau la fio ngale tu. Ia me se ale ne no whanga na tupu to ina whaavaya to ele te le me tono la fio ngale tu. Ma lia lava. Ta ua tele abu ia oe. O se miti ua taunuu ma e o atu i lau whanua ma ele sa whawhio i aile li whaola i lana misiona. Ia ma whai ai le tele o wa venga i lona tala whasolo pito. Ia malanga o isa wa elu lava o le nuu o le atua. Tātou te tali tonu i ai. Na paufo i leo le nuu i tonu o le fionga pa ia le atua. O lo o i ai le whenga inga le nā. Tātou te talo mo isa wa elu. Ina ia awana i whaangaloina. Le nuu o le atua. Lea fo i la tātou tali tonu ai. O tātou o Samoa. O suli ma whioi. O ngafa o le ainga o Israel, ma le ngafa o le di whaolo Jesu Kiriso. O e wāwala lata se mea o e iai, ma le mea o lo to ulu i fuaini pomu, ma ni mea whapena aipe awa lo te iloa. E leo malo lo fo Iran, sa ta ua Peresia, ia, pe o Kuwait, lea sa ta ua oi fo i o, oi fo i le ingoa sa ingoa i Kuwait, il nawa i teimi ia Papelunia. Ia Papelunia, Persia, ma i pasolo mila la Iraq. Ia se bava aila iai i le mea ua e anga ia tune iai. Awa, o te loa, e leo malolo ai ia Iran. O le na fo i ta pomu mai Iran. Ia na fo i missiles ma pomu. O iei nisi wa e tanga iai mani no fuanga wa vai ua matua whaaleanga ina lava i tono Israel. O te mina ia Leiataua lo te tara no te Jerusalema. O e nei fo i e ngā lulu lo leo mai alo ke tike ewa per pawa. O lea lawa usau i fafo. Ia, o tua tonu tua i eke ki kilo ko le maunga o olive, o le maunga siona. O no fuanga o le nua ta vita, no fuanga o matuna whingpa ia le tu. O lea lai tua i tonu ai, i lo background. O no wapea kuru pawa o usau lo lai fafo. O ngā lea fo, ngā fo i ngā, ko uru nei lo ke ti ana pou. O te mine, to tele i alo ke ti ta whana mai tutonu o Israel. A sau vā fui lili a le palasi lungai mātu i Nasareta. Kapanau, kari lai. Yo iso wha solo mai anga i pe alu ngai o tua o mai kumite ua le te lesi atunu. E iai ala lima to app o telefone. E monitor ai lo sau de launching. E fia fai lo ke ti la sau, yo e sau tai se lau ma le sau o tamba. Ia, e lua la minute te tā pena i. E whaatali ele sau loa sau. A le whalawa tā pena ia mea atontono Israel. Me whaasala vei e lo ke tinei. Interceptors. Ia, e se lale alamo le lua minute wa sau. Ai o le taimi lava e enter e kamale airspace a Israelu. Koe e ele si alamo ngā loa confirm. Ngā tonu wale vai ngole apalasenga i lo ke ti. E te no fala mal telefoni kusa e se ngai lo sa loket ai ko monitor po nga fia tonu le ato e ke kero ve ko Jerusalem le sa o meloki yo walu lo from shelter o mo fight e te no fala te tonu ia ke fa longo me fa fore e ka ta ilo foi ai si vai ngo te ba ia te nga lulu ato e ke o pele power il fa tentari ala ile se ko e fiki me fa wakilia e fa to mai fore fa futangat o le loketi. Ia, sauna mai. O lono winga tau te whalango lango le technology wa. E le aisi atu nuu le larurangi sili ona mao wa luma ma mao wa lunga lona to mai wha teknolosi e peio Israelu. Wa o le tele o mea develop e tono Israelu. Ona avela i le wha taitai e isi military peio le US military. E tonu ila utala le na. Leise atu nuu na te mawhaia Israelu i an surveillance and technology e sao. Se lau pasene. Ia taua te tonu po iau mea umai te whaonga mal te mine le te tanua iei. Ia. O le mic, o fisota inga mea umanga. O i nei umale whausia tuai. O lau telefoni mea umalava. O i Israelu, computer, laptop, anything regarding IT, mea te kolosi. Ia e taurora kamere ngau e tanua i satelite.
I ka mo foi tilo me ia pe tulanga la na le e mo walunga I lava le ia le tomai o tangata inei. Ta se e mai lo toi fale. Wa fai se ainga ma se whanau o wa o tau no fau mai I nā ma atina e ai le ainga I se tina ma le whanau pista? Ia, o lea foi e to fa foi nei famonianga wa a mai ele tua moa o male ainga. Wa atua nei to titi tau se furu tau sanga wa o mau inei. Fa so solonga foi lele. Ia. To lua se whanau ni Jerusalem. Ia tu saila o no tala tau am tulanga fa pena. Ia na wa ula leine. Ia lai o Amerika ia le ainga. Te mina I nai Colorado tenu. All right. A mawala malolonga ia wa watu iai. Ia nai vaiaso te tolu vaiaso. Ina te sau pole o na tulanga nei. Pole folele o na walu linga luenga. Po fele me iai ai matu. Ia tu o na lato. Ia te o tula inga se mea. Ia o whape sinela una fona oa. Si tau langi le lei. Ia o le atatalo pea matu atu le atu le matu wala. Ia manangang pa ia sosoani mai. Ia wai pe ia pole alo to mai molo te poto. Ia tau la wono te whalangolango le tu le whaleanganga. O watau sia ia me se whaale o sinafe ngai mai inga me se te mi o wala. Mali la talo fai. Ia o mo onga le leimba ma talo sanga fo e vatu I le atua. Lea na le tau o Vincent Schmidt. A o pe o toe atangia mai iau fōlinga mau fonga la le lei. Ia le soifua o le tātou uso ma le sunga ile uso ia Fosi Jr Schmidt a vea foi ke le ngata o se li fusu ta ua. Ia e whapena foi le tātou uso ia Sani le asa a vea foi ma li I taalo teu tino lawi loa Mr. Olympia a le Pasifika ma Samoa. Lala le nao le o fifia I wata wheloa. And it is a very proud moment for me, tate. O maua iso tanga mai lo le lei, ia le tūlanga. O lo fo I whātua wad silfile. O le tātou ainga. E tali tonu I le nuupa ia ma whengainga na osi ele li whaolo Yesu Kiriso. Nā fo I silfia. E o lava I le fionga le li pālemia. O lona whātua ngai tutu fo I ma Israeli. Wai wa ai ni tangata ua mali liu lungo le ala talu bai os whainga le I ngalmalmana. Ia Leiataua e tā ua lo mei o taua. So we are expecting a lot of tulanga whapena, tangata mali liu. Ia o tamaiti, o whawhine, o le ale tuinga tangata ona o le ilalo lava whaamalu lea po le maene o ta o le tautaua. Ia, ene ngata poila le taua nei la le sfuru le lewa amata ne lewa lima aso le o le taua ne. Ia o le taua fo le tausanga tene le sfuru lua aso. Le punta whana me Iran. Ia o tuatu la sofitu o ke topa loa whenua tolu. Pio tamatele la nai kasa. Pero nala le tene ma cooperator ia. Ia o le loto muti papale lava ma le loto alofa. Ia pio no ta ua. Ua vene tueni ma le whatu tuanga o le tantonu. Ia ona o le atua le tani o mea uma. Ia paule mea o le titilo fo le sanga le mu whata o nuu ngaruenga o tofia. And the rest, let God take control. Mali lava. Mali si mea o tali tonu ai fo I lau fionga I lalo li ingal malmana. Langa nawa I lau ele safa ia I valo anga le tele o tau sanga o mawai. A leo wa e iai tonu a le teimi ua whaatau nu ua I valo anga leima eva ai I le tino o lo tula I mai. O lo winga, e leila se me te whiwhi tele wa o le ua e sira fia. Ai, o aso nei e ngata ai, o mai ia valo anga sa whaatino, wa liu tino valo anga sa valo ia e le to tele o perfetta. Ma e wawa ai I mea sa whiwa I ai, o le misiona le li whaola. E iai nisi sa mua tau te wsotai ma tau so tau au I ngā ruenga ne. Ia o mātou ai e sa mua le na mawar whamonianga nei I ngā luen malo whatasi to lima. To tasielo I Vienna I Austria, tasielo I Netherlands, I ngai Amsterdam, ia Malesi tamalai o I Libya. Ia maule nei Jerusalem, e tasili tene lai Afghanistan, ia Malesi la leilunga I Lebanona. Mātou ana ia leo lenga me sa mua le ilma ki ta ape so I lalangi.
Au nei ai Israel nei Samoa ia maua lava to ono I mātou. To tolu la to wa mau Paulo mana no fo matene Utaia citizen Utaia wa vela to mai Israel. Ia vanga la mātou to tolu ia le pe ngā lulu e volele e pe tau la bol malo o fatase pe fa missionary le si taimi vole na yota to tangata. Ia o lo mau pel mako fai lava mako road course tau wala unga volele asiasi ia e fai sina va maule me lo matui mana tata Samoa ia nei. Ia Leiataua pe o sa uia na whanaungaunga sa umomongo te fia po ai al Samoa sa nei. Kai tonu fai tau le whailo le tulanga pe o tulanga na tele nei loa ia o tangata. Pe te Samoa Australia, Samoa New Zealand, Samoa Amerika. Pe le ala walo pito Samoa o te sau lavo te asiasia te oe. Ono lewa e o mene ai pa ia le se sona o au le tino whano fotu. Ele whapeo se susu e vale le tūlanga o le tamau a inga ma se leni a waia. E la matia lo soifua. Yaso uma luas fulfai tu la fitu aso le vai aso. Ai e a le whaso e le tūlanga tau se leni ma tutongi ina o outou. O lava le whaso ma fia ma whapmani ina ai le loto. Ia, e tani vawe atu lea tūlanga fui le. E tate tilo lo I le mawalunga o tamau a inga po se whamonianga. E pe nana o le ata ia ita fui le ono tūlanga tau se leni. Al whamonianga le mau e mātou o le package fui le I le ainga. O insurance o onga. Ia o tūlanga uma whapena funga le wae. E le leimu le alua luma wa tutongi ala whanau se yo ina o tai lufu tasi tau sanga. Pe o le package nga fui le lata te tilo ia po le ate mei titi tate mau. Ala tate lo le manu e lata whanau. Ia pe o le aunga ngā man whamuenga na e alai ona fia nofu lenga luenga. Ele ngata pui lai Leiataua. They too ale whaleanga the spiritual side. It's changed my whole life. Io, le mau nei ai e Jerusalema. Whai mea whai to o le langi nei dunga I do monga o liwe le vanga tonu na fio le tu langi na fio Yesu na uto e poi. Ia tele lava la no waro wasia se ina o tilo al foi te talo. Ia le foi valo ia prefeta sakali e mea to foi mele li faolo. Ia e fio mai tonu ina. Ia iste me te mo o vole. Fio vai atu ia fio mai ale te ne. Wa ese teimi wa lunga le maunga ma e whapea. E avatu aveola lota ita I lunga le langi le teimi le nei. Iwo e sāne nei. Ia, tāua, foi e tātou te sua, ma tātou tani e fo I le tāua tele. O le misiona ia te oe, ia la fo e whai au tau fellowship ma nai o tātou tangata. O uso matua whawhine o lo tau ngā lua na e ui na vala. La sautanga I masau sila, e ai ni tū manianga e tai tala tutusa ai Samoa ma tū manga Utaia ma Israel ma tono ole a aio Jerusalema. Leiataua le tele I o tūlanga fule le me mua lawa system whamatai. It's like I kama vole ta uwe tatu o le ka uwe ka kou ka komakai ia le ngata ina o le tule whawhenga inga vole ta ule la to la rapai. So when you come to the matai, you look after the community. It's not only your family. Pe o oele, pe o ngaluenga ngale ale rapai ngenga ke va ya to alau la fumamwe. O tūlanga na ke ngofu folele pe e whatustu sei tātou Samoa, tātou tū malanga nu. E tere wala na whai mai utai, al tō tele lava kirisiano mai si atunu, e ngata lava lau ananga lau ainga, immediate family. O I neila, immediate family just a small part. But the most thing is your extended your community, and that's a Samoan way. Tate tilo I fuilele, e mo I alo ainga ia, e kake kua fuilele, but it's more fuilele, e lau tele lau tātou wa ai. As a collective responsibility. Yes. Ia ele ngata ina, o te tonu whala o sunako ma whale ia, ia kama fuilele ke la kwede e tui whafau se vai. Pio fo tātou fuilele o ngai wheme, la wheme la tō o le whale ma mau, ia o le whale titalo fuilele, pio tūlanga na me la iti. Ia le ngata fo na, ia o le loto fo o tangata. E alta to loto le Samoa fuilele e exeme fo I si atunu. Au te tari tonu ale se ngara titia on le li whaolo Yesu Kiriso, ia wa o I nei.
ia o le wali ia le lava se ngenga tuai tu la fona mosa mata ni to e tau I lava alana la tatou ia Yesu Keristo ia te no fala ta ia Israelu ni se ngenga tuai au tatou le Israelu se ngenga fo Madia ta ua wa ia o le tatou noanga o whaafonga fo le tunu ua e manatua o le batai system a Samoa le ana tupunga mai I le ainga o Israel na sila fia le leia le tua le polonga ma le tinga ina o Mose I le teita ingo la inga toa tele a mio pa a u lava vale le usi tai a fo I le e mui te miu mana whai atu ai la ia le o Iova ia Mose talo fai wa to tasi o e to tele spun ma le lua I tu ainga a lu e fili mai I tai mani matai tai to tasi mai tu ainga e spun ma le lua o Israel le tupunga I le tatou matai system ia pe ola o tangata na e tau pule I Mose ma wai se tonu ma se fa ma avenga I le li ona o le system le na fa nga le la wo o mai ai Samoa le la va tatou te fa nga I na le na la sa tanga I mo sisila ia ngalmulman fa sa ina la na fetalainga le Leiataua Pela le Sofia le Yosua le nu man tu vole na maliu Mose ele mango ne po la ku Yosua mai ina o tofi la ai foi a Yosua I le nu atau to sfulu le tua in asal to finga e ai le tua in le se fanua sa lo to finga na sfultas tu malo ele ai la se fanua la usalevi ono la tona po fea te la ngai po fe yelo nu te no foi le la ave I tatou fa fe ngai ai te tiro foi tatou mua na sfultas tu malo sa mo sa ai le se ngala le page mai pe o le ngai fai mai ai ia atu fela si tu o tatou fa vai na o mea sa me ele tau tatou to tango ai ia e mo la bola sa fam talanga fule le mai o le ai swing atu mau lava fa vai lo no wing na no suia ia o to tango tele tamai ona o me o mo tu te tamanga pela no ta o es fulu do le tu ainga la tu to finga na as futasi I reflect me na Samoa le tu tane io o salenga o tu mo fa pena na futasi le na ia I vai termina ia pe te yane I wona ia suia inga ia o anga lava pa pena le nei vai temu tatu ia tau tatu tilo e ona o to tele ni si o pewa tau fa tu na I fo le tatu nunga mai le ele fa palanga no ia ai pa pena vela nei ali atau fa pena foi nei wa ele swinga mai ele tua o le ngo Jacob e mai sala elu from the physical to the spiritual e biva benga ia tati tiro foi il tatou ia a tala tu le menga teno na fanu na wabalo ia lo tatou fo ia tupu mai le tene tu lua ina I tatou mo Cristiano ele me fai lan tatou ave se ona o ala o mea la uina tilo ai o la uia foi na mana tu e tau lava on tatou tilo ai ona o vaenga na le terminei e atau e fa manatu me sa ta feanga le ese mai e kopito ta feanga na I papelonia ma vaenga mo fa pena se io o me lava le terminei ia ai le ngata le da ngalmalmana la o fio ngai le pesta ta malang sfulu tasi to o le tunu o le nei se fulu pou o le mauta o Samoa e ui na vai atuli awa umana to tofi e o mai la I le tai au le nei la e whaafunga mai la u fai la u fua le loa ma la u fua sina lea lava tu mau le sfulu ma le tasi o to o le tunu ia o pe o le tau le la langa o le tātaimi ala sauva ainga le tau au whai mai o le tamau a inga o le tunu wana pau lea ele ngā tau Israelu o le toafa atoa ai e mata utia au lato whaato angai whai e lunga le toafa le whao ngā ino le irrigation system ma le water system a le tunu atoa ia taua ia le fono tala no ia titia mo whaasua I taimi watea ana whaapeo se Palestine, po se tupu, po se taitai, po se ao se malo, na ia tō fia le nei. Ona tau iaile so masau salonga peita iane. It's a promised land. O te whenga na mai sa o mai le whenunga. E pau ale nei o le atunu ile o ngā mea le nei. E le puna I se suau. E na ua ave fo I ele tua le nuu. E na o le toafa lavo.
Ngo mai leo Israel. Israel fai lo tama fo le tua mangalue. Ai fatanu ele tua. Ai titilo asuemu le itu tuma tatu asuemu. Tasiala titilo le ola se. Se Toto le Israel le moli le new le avoka. Lau shoes fai mai ele se mena oi fai. Ma le tu oila. Iwa. Tele tama o ainga o tangata e songa. Ia Asia tunu o toru tau sanga whenei ma le taua. Ale alo development le iei o fale o awala. Ia walmato se leni o se keli. O le alave tau si nele se keli le tonu na fione. O le rate of se keli. Ia e whanga loloa e runga o le alave. E de lei. E iei whale tu inga mawhau fui le ona. E whaisina maurunga o mako taxes. E to tongu. Aka whisira kulala yuta. E whakua. It's so expensive here. I find my ana te vai equal development. Anga ke vai kuinga. So for them to pay that amount, they know they see imela alwanga ya infrastructure development. Le malam ese foi a wingo tangata voile e tantala noa imele le. E tantala noa imanuia e tantala noa imana. Ele ese se te fale. Sila fia oe lo uso pele. Lau fionga ngal mo mana po lau fionga foi pestata malangi. Whaftai mo le teimi. Ai, te manu langa o lea la saula tama sa fai. Sau siu. Siu whanua. E whau wau ia le ngaluenga. Ai, o te tatalo mo oe ina ia maua lau saonga le mo. Tu mau lau whatutua. Ma le puipuinga. Ale nganga i atu oe. Maula malosi le tino. Maula malosi le bafufau. Ai whaatele le nganga ma le whaatutua i le atua. A wā i au tiute mau Faiva lo whili mau tofi ai oe. Alofa tele mo oe, tāte toi whailua i foi, tātou tau mawai tālu sanga. Ia tū i ova le tātou wā. Whaftai lea tau, whaftai malo o noa alofa te lea tu mo oe, alofa te fwoi nei o ainga, ia meise sio tātou atunu pelo Samoa. Ia folau ma whaatutua ma tu mau le tua o Samoa, le tua isala elu, ia kopo ma isa ako. Ia whamanuia whai le tua le nai tu, tate whalonga mai pēr, atonu fwoi tu Moses tāwa noa, ne lava tu i mai lava siau whanau nei nām, tam whai lava tu na i atu, alofa atu, ma manuia tele le weekend, God bless. Whapena fwoi, alofa atu soifua ia. Ia le nā, Samoa, mai Israelu, le fionga ngalu malemana pestata ma le langi, Vincent Schmidt.